Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, salbag ti kastoy. Salbag talaga. Apa yan lakay? Kasangsangput mo lang, ngam agong ungot ka matang. Hawanan ba kay? Naikatak iti trabaho. Anya, Una ti kastoy. Makapaupay mait. Iti kinaadumi at trabahador. Siyak pa'y lang mat tinaikat. anya. Kat, amangan mat no adda na aramid mo adi na gustuan tibus mo. Iso asi ka ti inikat na. Anya kumangay ti inaramid ko. Awam mait. Oho, awan lat ammo kunturyong. Ammo ka. Anya kumaaga po nga ikatanda ka ngay. Kat awan mat gayam madi nga inaramid mo. Awan nga raw. Apay di ka mamatay. Oho, ore agan ano ka. Sa anak amamati iti ibagbaga. Ay, pasensya ka ko man, Mersay. Tata, Isaw nga inikat ko nila kay Mao, akas trabahador ka, iti ipaparamid ko apalay. Gaputa ka na yun na matiliwa na matmaturog nukas jay nga oras ti trabaho. anya. Pasensya kaya, tadyak kayat tikas jay at trabahador. Ayos laang tata, saan anasakit tinakam ko? Gaputa amok, abasol ti asawa. Nasaya at Mersay. Agin uunget ka, ngambasol mo matgayam. Nagawan abain mo. Anya? Nasabat ko itay ni Tata Pidrang. Nakuna na akanayon nakakano amatiliwan amat maturog no kasdi nga oras ti trabaho. Anya? Day tati bagbagakin ka. Nurabi ngamin apan naturog, imbes amaturog ka, day talag cellphone ti aramidem, iso amapuypuyatan ka. Ah? Iso asaan arumbang nga agsakit tinakam mo kadakwada. Ngamin, basol mo. Anya kumangay no inikat nak. Apay isulat ti pagtrabahuak. Nagado. Anya! Addan tumasaraka kapag trabahuak ka na pimpintas. Anya ti kunam, sister. Awanan ti trabaho nila kay mo. Ay, awan nga rod kumare. Iso nga addala ang ijay balay. Agul-uldag nga agmalmalem. Amangan no kayat na atang danak. Ah? Anya ti ipaaramid mo no bilang laang. Kaibagakin ko na. Pagkalya ko ma iti pagbasuraan. Ha? No kayat na. Umay dito ay tap na pagsaritaan mi iti maipapan iti tangdan na. O sige mare, ibagakin ko na inton madamdama. Adda ka no ipatrabaho kan ka ni bakla, lakay. Ah? Adda ka no ipaaramid na. Anya? Na, anya madaytan. Ibagbagak lang nga ruden nga adda ipaaramid na. Ha, kapay lang ha. Sakit itay pa'y akud-kud-kudam day tadakulap mo. Nagatel nga ro, dikot kuda. Anya, No kastoy kano ang nagatel ti dakulap, adda kano sumangpet a kwarta. anya. Hun bakit? Mamati ka. Ngamin, iso ti kanayon nga ibaga day dilulaw. No nagatel ti dakulap, adda kano dumteng agrasya. Oho, adula amin dayta. Tiko na adda ka no ipatrabaho ni bakla. Saan aday tanagatel adakulap mo tiing ka ibagbaga? Talaga ka di nga awanen ti panggap mo ama panagsapol iti panggadam toryong. Makauray pa yung day ta, bakit? Agsapulak-tulak ta ka di. Unay ka na ya. Naimbag kumamait no awan anak ta. Tauray saan ka nga agsapol iti trabahom, okay laang. Ha? Adda ka matlatan dito'y balay amat maturog ngagmalmalong. Nagatel man yung ti dakulap mo ah.
Ay, kudkudak man. Nagatal ah. Naa! Ang di ka madanagan bakit? Marikrik na. Adda sumangpit a kwarta. Marikrik na ngamin. Gapo iti kanayon a panaggatal ti dakulap ko. Anya? Anya? Awan pa'y trabaho nila kay mo, aging gaita? Ay, awan pa'y nga rod din ah. Parikot ko nga rod, nagdakkelan abagi, ngum kastaunay met asadot na. Di met trabaho ti urayan na amang sampol kan kuana. Una yan, di kasta nga asawa. Tunggal ibagak amapan agsapol iti panggadan na. Ibaga na asa anak kano amadanagan, gaputa marik na kano nga dadumteng agrasya. Kwarta. Anya? Kanayon kano ngamin nga aggatel ti dakulap na. Iso akasta kanayon ti bagbagana. Anya? Adda ayamot ti kasta. Huwag nga rod. Diya mo ngamin kayat nga umtan. Ngamin, aga pa kami laeng no aramida dayta. Ay na, ikam ti pagnakman ti asawam. Saan ang mabalin ti kastangar aramidin na? Grasya nga ibagbaga na mo. Kasla pa nagpampanunot ti ubing. Day, si kamot gayam tinakatugaw dito'y balkaw, turyaw. Ay na, nagmayat ti panangipasikig mo di ta cellphone mo. Ay, ninanamit. Da kayo magayam. Wan, siya nga raw. Unay daytan. Di mo pa'y madlaw ti tao nga masidagkan ka. Gaputa day talatan cellphone mo tikit kita. Ay, ibagayon. Ano niya ti bagayaw? Tanuawan, pumanaw kayon. Nagalas mo't day tangiwat mo. Kanya nagalas. Nalalas kayo pa ya. Anya! Ay, turyaw. Di nakman pagsawan ni iti kasta. Mga noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Ne, adda ka malagayan dito'y balayon, Toriyong. Kunak no da trabahon, iso asan ka nga imay di tersenak. Pagkalyen ka kumay, ti pagbasuraan mi. Oy, bakla, urawan trabaho. Jak pagtatak ko ng dagkali ti basuraan. Anya? Ay, nakatangtangsit ka na. Uray sa anak ngagtrabaho, adanam nama ka kwarta. Saan lang 1,000 milyon pay. Anya? Makitam daytoy, oh. Ay, anya ko mati makita iti dakulap mo, Nadalos, ta saan kakat nga rod nga agtrabaho, Saan aday ti kayat ko asawon, bakla? Anya nga rod? Ay, nagbalinan analabaga. Gapo iti kanayon na panagkudkudkud ka. Kanayon tubot anagatal. Iso nga amaw. Umadanin ti sasangpet ti grasya kada kami. Anya? Ay na, isumit lagayam asaan nga agtrab-trabaho ni Toriyong. Taapay ka daw. Kat no namnamaan nang ada sumangpet agrasya, takanayan kano anagatal ti dakulap na. Anya? Wen, kasta tinakuna na itay. San na kano apagtatakkunan ti umay agkali iti basuraan. Gaputanam namain na dayjay. Ay, panunot la dayjay ti sadaw takas kan kuana. Wen nga rod. Ay na wow. Milyon kano ti kwarta nam namain na. Gapo, taaggagatal ti dakulap na. Ay, tiawanan ba inasadot? Una yan, turyong at talaga. Awan, tinasaya at aramidan na iti pamilya na. Nay, siga magayam ti masabat ko, Turyong. Naggapwam ngay. Ha? Da kayo magayam tatapid, Reng. Angem, awan bibiyang yaw, no sa dino tinaggapuak. Anya? No ti amuyaw, kat nasakit tinakam ka, gapo iti panangikat yo kanyak iti trabaho, nagbidot kayaw. Nay, apay ngay. Kasta mo ti bagbagam si Turyong. Saan ka matkat ngay katayon, no saan akasta ti aramid mau? Ha? Maturog ka kidain, kabayatan ti panagtrab-trabaho dagiti kakadwam. Ang permit at ikas de kadakwada. Alawanan, tinapatag, agbalinak to a milyonaryaw. Anya? Milyonaryaw? Kasano ko mangagbalin ka milyonaryaw? Kasadot kamay? Di wala mo Mas dao kayong tulatan, ag milyonaryo ako.
Ay, nasayata nagranata, Mirsay. Ha? Apay tata? Ay, madamag kumanlaag. Apay nga ibagbaga nila kay Mau nga agbalinto ka no amilyonaryaw. Ha? Nakaskas daw da dyan nga imbaga na itay kanyak. Ay natata, kun-kuna nala dayjay. Patpatsin nyo mo. Kung nakano, ada trabaho na akas taunay ti kadakkel ti sweldo na. Ay, nagmayaten no kas jay. Awan nga ro tata. Tainak man ungtan day aturyong. Mangimbaba eh. Tangar aramidam si katuryong. Ne, apay tagunget ka ngay. Asino ti saan ama kapungtot iti kastang aramid mo? Awan lang arudan trabaho, maalampay laeng ti ang palapalastog kadagiti tattao. Ha? Anya ti imbagbagam kin ni Tata Pedring? Ay naturyong aya, siyak nga asawam ti mababain iti kastang aramid mo. Tapay ko mababain ka. Rumbang ko mamaragsakan ka, no agbalinak a milyonaryaw. Ne. Oh, makitam ti dakulap ka. Aggatal manan. Kudkudak manan. Anya? Amok. Mariknak bakit? Talagang adda sumangpit a kwarta kadata. Mas daaw kan tulang. Ibagbagak tumay. Ay, intun kun matungta kalakit nga rudan, makapasurun ka! Naak. Nay, si ka gayam ti masabat ko, Mersay. Kapitpitak ka mag. Wan mare, naggapuak ngamin ijay talon. Ha? Nakisagkaak man ko mare. Awan mo't ngamin trabaho nila kay ko. Kahit mo asawan, aging gaita, saan ang nagtrabaho nila kay Mau? Ay nasaan mare? Ay, jak amo no anya ti aramida kan ko ana. Tilatan panaggatil ti dakulap na ti pampanunutan kan padpadaanan na. Anya? Ay unay mo ni Turyong. Kasano no awan pa kitang danam, di saan kayon amangan? Ay talaga asaanan amare. Ngamin kas jemot ti asawak, napaglan asadot. Anya, aging gaita. Awan pa'y trabaho di asawa ni Mersay. Un nga rod nana, isumot ti ibagbaga ni Mercy kanyak idikalman. Kasta ka day. Ay na, iso ko mga road ti mapan ko ayaban at ang danak nga agtrabaho ije balay may. Ngam pampanunutag. Amangan no agkakadakas manen asarita ti ibagana. Anya ngay nga rod nana, kat tila ang matisi man iti pampanunutan na. Ti kayat na, di saan nga agbanog, ngam adalatag sangpat a kwarta. Ay, aguyong. Adaya mo't kasjay. Kanayon kano anagatal ti dakulap na. Iso amang namnamalatang adan to sumangpet a kwarta kadakwada. Aging gagayam ita. Isulatan ti pampanunutan na. Ay, kasimot ni bakit nanukasta. Payman, mapan ko man pagsasawan day di alalakay. Ay, naturyaw. Tapno ang mamanya. Uray pa'y minuminutaw ngaggatil day tadakulap mau. No saan ka ngagtrabaho. Awan lata. Anya? Awan mapasamak iti biyagyaw no kastamlaan. Ada ka di mo't tinadamag mau abimmak nang. Gapulaang takanayon anagatal ti dakulap na. Addan tulat tanana. Mapasamak to dayta. Da kamintaw ti numero 1 a makapadas iti kasta. Anya, ay naturyong aya. Bakit akon? Manon titawon kaw. Ngamawan pa'y napuutak abimmak nang. Gapulaang takanayon nga aggatal ti dakulap na. Anya? Isa pa nga asayim. Agtrabaho ka kuma. Masyan ka kuma iti asawam. Apay kumaama kapungtot ka, gapo iti panangungot ken kaninana. Una, taman nakibyang maunay. Jakmat pakibibiyangan ida. Yung bibiyangan dak. Kat, pudno mo ti bagbagana, saan aya? Anya pud no? Adda ka di bimak nang gapulaang itinagatel adakulap na. O, adda ka de. Di ka madanagan bakit? Addan taw. Ay, jak amukan ka.
No kastamlatan akanayon amang namnama ka itinamay, asaan mo mat apagrigatan, ay pumanaw kami langan. Kadwak dagiti ubeng. Anya? Kadwak dagiti ubeng. Makaamukan iti biyag mo. Bakit? Pangasim ko, ma. Di mo aramidan dahi ta. Pangasim. Day, si kamot gayam turyaw. Itaman pa'y arimwar ka ijay balayak. Ay, una na. Inakman ijilay. Bareng makabiro kak iti trabaho. Trabaho ko nam. Nakaskas daw sakit di. Ninanamit. Apay, awan pa'y ti milyon ang nagdiso di tadakulap mau. Ha? Iso amapan kan agsapol iti panggadam. Awan ti kasjay, turyaw. Awan, kas iti nakunak idiken ka. Uray minuminutaw nga aggatel day tadakulap mau. Agraman day tadapan, kendag iti iduldulin mau. Saan ka abas talat tabumaknang, no saan ka ngagtrabaho. Anya? Kita day ta. Manon abulan tinapalabas nga wan trabaho. Gapula ang taur-urayam nga addaman abtuog a milyon di tadakulap mo. Sayang ti panawan. Uwin nga rod na. Agbabawi ak. Nagtrabaho aklat ako man. Italaan na amiris mo. Asaan a husto day jay a pampanunutam kanam na maam. Bala, nagtrabaho ka. Bumawi ka, iti asawam. Ay, nawaw! Saan tayo kuma amang namnama iti swerte adumteng? Agtrabaho tayo, tapno saan nga agbisin ti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.